Thiko igiri hituku kamiti ya guthingatithia thayu na urumwe bururi-ini NCIC ni yagwetire kaunti ithathatu gukorwo ari ugwati wa gututhuka kwa ngahiha guku bururi-ini. Kaunti ya Naikuru igikorwo ithabu-ini riri na gicunji kia 77 hari igana kia uhotekeku wa ngahiha gututhuka thutha wa githurano kinene. Maabitha ugitiri, Atongoria, ndini hamwe na ahuri biacara kuuma gicigo-ini kia ubunge kia Naivasha kaunti-ini ino nimareganite na riboti ino makigia na nganja ya mutaratara uria wahuthikire niguo gwikira kaunti ino ithabu-ini riri. Kuregana na munini wa county commissioner wa Naivasha Mutu wa Kisilu, thayu ni ukoretwo gacirithitio na njira nene mieri iri mihituku na uguo gutionekete wagagu o wothe ungicungiriria ngui kana ngahiha. Sisi kama serikali tumejipanga kutayarisha officers wetu, tuna officers wengi. Kama mnavyojua hapa kuna vituo kadhaa vya agencies za usalama kulingana na vipimo vyetu ambavyo tumepima. Hata na wananchi tukizungumza nao hakuna pahali popote ambapo tunaona kama pana hatari. Mutua ni ugite ni mobete kamiti itiganite cia kugacirithia thayu unyitaniri-ini na anyititemi matiganite magikirira kumurika uria mihango ya kampeni iratafanio ihinda-ini riri ria umathi wa kura mwena uyu. Mambo ambayo tumepanga pale, maombi ambayo yamepangwa na ubiri, mikutano ambayo imepangwa ya watu ya bodaboda, mikutano ambayo watu wa matatu watafanya, na adhara zote ambazo zitafanyika kwamba tutakuwa na mkutano na uchaguzi wa amani. Kuhana uguo muingi wa gicigo giki ni ukuruhanitio micemani-ini ya kuigithia thayu guku muikariri giti wa sako cia Naivasha Stephen Mugai akiuga ni maiguithanirie gutire matatu igukorwo na mbica o yothe ya muhuraniri wa giturwa kia kiuteti, kuona mbica ici nicio ituthuraga ithagathago na muico gucungiriria ngui. Hilo ni jambo ambaye tumelikataa katakata na tukasema sisi ni wana biashara. Hakuna mtu ambaye tunabagua katikati hiyo. Wote ni wetu, tuko sawa. Mwenye ambaye unataka kumpigia kura unamjua katika roho yako. Boda wote hatutaki kutumiwa na wanasiasa kwa wakati huu. Atongoria yani maikitie ritana kuri mukenya wothe hari aruma agie na uigiririki wa kugacirithia thayu mbere hindi ona thutha wa githurano kinene. Nchi kama haina amani ama pahali hakuna amani, tunaelewa economy inaenda chini kabisa. Handu-ini ha Kameme TV, jitagwo Gathuni Wang'ang'a.